Ku krigini hitinia teta. Ku krigini hitinia teta. Tsali ku Krüta hitinia kinye. Krüta hitinia kinye.
Krüta Diekepu. Oh
Salawe Ketheji Khosalie Kekhrienguü we be Kenyewale kelho Kedire Viphretuonuo Ketala Sidi we Penyü Kephrü Mupo Kephrü di Pienyü Kecha Liezietsu Tsali Jesus Christa Ruokuovilie Kenisedi Kepelemiko Poroshodo Kelerpete Kelusiawe Tie ABCC Marher Medzidi Pastor-Dikon Kola Kecha Teisovinuo Liezietsu Kelupe Krisia Nipubu Chapie Liezietsu Ubu Viphretuonuo Krista Kekhrienguü Ruokuovilie Kelethiana Mechü Tsali Kire Hautibie Mechü Tsali Krüta Eli Kekhrienguü solo mu no Neituoselie Bushedi Pienyü
Viphretuonuo Kethodie Kephrü Enoli Methasieü Pienyü bu Ketholese Kevingutuoü Kesiezie Enoli Teisovinuo Sekhose bu Kesaununu Kesiezie Kechakechü eno Khosalie solo mu Miali febo eli Thejasenuo Kire bu Ketherü japutsilido. Joshua Diekepu, Viphretuonuo Kephrü, Ketholese Kevingutuoü Kekhrienguü Kephrü. Jehovah Joshua bu kanan penanu kese. Jehovah kityo Mosa seshe nanyo Joshua Mosa Kekhrienguü ki Jehovah mahapusetse akityo Mosa seshete sala chishidi dodzelie nomu Israel miepete sidi Jordan rau chese akha uko ketse kidzonu lelije a Mosaki prakeshatui ka nye tsese wate mu temiko upize pie jokelie kidze pete ka nye tse wate nye kidze riko liro rahyatse nunuvo Lebanon tiu Kire Kejau Euphrat road zodio mu hitko kidze pete nunuju nye kratsa ze kejato ketso nye Liezietsu no riketyo chie mi puri npenelilo ai mosa ze ketutui nze tutio an nvajo walilo mori nkawalilo zo metilie mu tefulie kekrila mona noe temie hako Krüta tsadi ai kapie tsutio di uko ponyuko ki Bazhakese kidzo welie tuotsela metilie mu tefulie akityo mosae tejoka nketse pete Liezietsu ketyo le tuzolie so nunu rori tezaza mori tevita vatahie nkevo cha petenu vi kehele ketyola tejo lese daubu ntietsetahe so tiziti sopre mule medo bazolie tiu sunu tupie ketyo pete tse zetizolie silie liro no vike helitio mu nhato tsekhilitio a nbu metilie mu tefulie nu Diekepu rakrazolie michie mori nzizita he kekrila mona Jehovah nkepenyo fe no kehura vuri nzetu zotio kitsela. Chido Ketholese Kesaununu propria Kesase Ketu. Haketsuko tute soru. Kusoku Buonunu Tenye. Haketsuko tute soru kusoku Buonunu Tenye. Putsigi Zayu. Lie Tomie Tenye Kedakelie. Betakelie go Grapartas Ketsiki. Betakelie go Grapartas Ketsiki. Greek Diekepu. Judakoe Ibrigogi Panyashada. Kekrila mona tisonhe. Ketze kekria keza ketzenu. Uko samifu go ragramoda yazla. Sela kere kinye kwe petakelie grow petekie kengusadi. Uko ki. Hiko zoe uke penyofu diepie petaketsu kawadi. Mizginu tsalietse bada ketyo potumo. Sela kezeko Neituoselie donu tetse kefe. Mu rufe jum hasi uchu kefe mie tenye kedalie. He ukobu tsalie su tsilidio. Diri he zoe he kapie kecha. Kecha nu mu diu pie mie kepetalie tonu badadio.
uko ke uko mi pe te uni preda sidi uko Stephen kepele mu kemesaru fubu chu kefu siro Philip mu procora ju nikono Daimon Permena mu entia mi dishir juda mizo zeketa Nicola hako kedalie sidi Sekhose apostol ko mojenu vor thalie di ukobu sokola cha mu ujeya bie sokogi sasa uke Pienyü fodiu kezamimi voda mu Jerusalem nu Bethakelie ko kro grapisherda siro je vomi kekra kepeleu Liezietsu da sekezo Kecha Tsali de shiro. Sheseno ketu mu kecha che tu de kete. Kerüsuo Kekhrienguü kemasa toni pu Jehovah. Pejewe nzatsewe. Noche dori Kerüro hadepo rupfa hadepo zela lerdi hukubu. Nreshula legivi bavu dahala he Thejasenuo. O Kekhrienguü masani pu Jesu Christa cruz ginu. Yego ke pomago yego ke pomaza krape te rube bugisile mushidi hibu popellelidi mojunu ke methomedadi no hego kipuswe Jesu Christa yego mi pubogaza kalakliu mo hego mi pubogaza ni puwe ki debori Pesikeshü nipu no hyokobu kehu kepitsu boche kehu kaza boche sla hyokon Thejiebaya he nipu hyoko nyege setsu prachadi kehu chagaba Mechü Tsali kalagili lebewi chaga tosle Pienyü ka sale tanuke diga tosle deshi Sogosla는 Pejewe nzatsewe. Deri니pu he시히로 제리테메가 크라. 그 토슬레 모바조 모기시. Pienyü가 살레 모바조 모기시. 니pu 사탄부 게 무세바디 기주제 고다 되어로. 기 데보레로 누모다. 요거서고서 레부조서 레페소서야 모슬라. 니pu 요거누 칠레모 모기시. 내노 미 볼부 가게단 몇 도모게들라 빼떼고 깔라리 게도 몇 도저웨 니부지 슈논 त्यो पुस게자 미 보기즈 빼떼 프라베 보비칠레리 보 로프 보 푸빠까와로 보 게디보가 프랑레다시 니부 노 태자게 비가크라 기즈노 태자게 비가크라 하베 요거츠디 요거 부스고스 세딘 대지들 후바야 Dari yugosuko sedin Thejasenuo lobadi. Tanuka diga tosile moro, mori Pienyü ka sale moro. Shibadi kizu cheda de oro nipu. Ke niu mola zauvnya zeu nuga pumi. Ke niu ke midi kunyebo vor. Mi jenu nu mi roba zolero. Ronomo sedo nipu tanusho sedo. Muslano hekobu. Tanuke diga toben silegedo. Gamma sarfubu mieppobogazere로 차가 사자길래 첫째인 기 헤매점을로야왜. 오 그게 무산이부. 너 잡에 은께 호가츠 해고부 그에 니게 세 개후체 미페떼고 갈라길리 비비칠리도로 기 데브리니부 너린니다 해고리고 니두시. 너째 도리 혀고 제가 사지디 혀고부 혀고 가까 살라멘질레 혀고 기크누 다누게 딜레며 como 호바로 소콜라 혀고는 메타실레
무티에 인자라는 마츠즈길에 듣지 예 pastors 메고시리 예 디콘스 메고시리 뭐예 벨레길레케 롭트 누짜누냐 단누츠 띠길레 하와페 해고 니스디 해고 부 롭프가 라길레 하와페 해고 자질레게 되노 해고 르츠즈지 시로티에 Pastor-Dikon 메고 디소자기제디 조무스모에 데리티엔게 후이고 제 돌레하기 가바고 게레디 해 파스토스 메고 무해 디콘 메고라 차서웨 차시야웨 노 자비오고 그 그너스슬리지 게 디에제겔레 기크루 노 게레포 버가서 빼떼부게 디에제겔레 크프리겔레 갈라겔리 베베스겔레 셀펠레 되냐 시로 부가스게 미디 누짠누니베 헬레 토메하고 저디오고 부 롭슬라운 메자가 토스겔레 가다디오가서골라 우누츠띠겔레 까마 설프부해 파스토미고 디콘미고 뭐 헤메 부부가들에서가 사제디 기헤메제 멜로시야웨 그렇게 무슨 부 저도 해고 하기야 미크로바자 가지디 시어 인자 부츠가다 배때고를 크로스 자스디 배때고 본 메도그메딘자 부츠게레 츠제 Jeroboam here pastor Ruokuovilie no petito bonu hego semorgasho shiri poka dabe poka nebe he pastor tsuzegeza ledin tejieba yawe babu daoner no kama servu poka cruise ledi chedo diega zagasa zapusega siginu hego mi pobogaza bu ropfogeza tajaga sanguledi 랄레기도 잡에 뱃대고지지 지 도하고는 쇼하고 하볼리레가 쓰슬리제디 게누르디가 라글리 예수 그리스도잖아 그리고 저반 기호고 메제멜로스야웨 아멘 Sorhie
Chapu tsugese bete mo nibubu bo Thejasenuo gelitse tiene. Kethodie Ketherü pergetsu ti balido. Kezedi Pesikeshü tute mefepo kuso bununu Thekha. Pesikeshü tute mefepo kuso bununu Thekha. Diekepu mu Kecha. Sisi a Diekepu po jiu Kecha po ngu. Diekepu mu Kekhrienguü ziteru mu Kekhrienguü basamote. Sitze ai Khedi bauginu hafe meye melio ketze po sie hare uke penyo fe pru temye donu bade po uke penyo fe uko ke penyo fe tsidi uko zel hudo uko po temye tsido mu uke penyo fe to uko ze bato. Sitze Khedi baginu Diekepu sie hare am hapete Kecha wajie si sesieri po sie how tulije hako ketho mu pelele kesa dieso ketsala si. Kehu puri kolea kejame ha hako welituo. Mu a uko kepenyo futsutuo, tiu uko a nyonyo tsutuo. Deri umelu keshuko, kepele kedzuko, ru ketako, mie kedu kriko, pieretko, temuya ketsuko, Sorhie Kerüsuo. Tiu ketitsuya Kecha petelawe mi mu michi tu sibaya Kecha mijiuzo suse Kechakechü isi. Hapie nipu tsido di seke vorgo kingole do mu chedo senior si gobu chalietsata.
Kekhrienguü kelego sidi nipu Thejasenuo doe. Kekhrienguü Thejapete nkinu foria Kecha la heko ke Thejasenuo benzi yawe. Anipu no chabe heko ketze. No heko kelhu rgose ke ba heko kelhu mviewe ketze heko ke ba pete mviewe ketze sidi heko ma hoyo sidi mpinuler yawe. No hagolele di sidi nke dile to tsake Bazhakele tsache siro anipu Jedon japu tsakes kolari ke Thejasenuo benzi ya heko anipu mpinu ke vor hebu hekel huri kake sabe ntsedi lapa kele tsache Jesus anu chayawe. Amen. Kepesi ketsati enoli Sorhie ugo kehu ketufubu putiselido. Jésus Christ hakilio zano kenise pete keluse yawe. Je pieja me fe pengun he enoni Viphretuonuo Kesiezie mu enoli viekodo ke mesaki ya tselie pete ko sunu kenise nye pesise yamu nye pejiri va poshe taseje. Kolika ba. Nye peje bala leji. Pede ze pretse vor eno Kekhrienguü yese bipi thapa je pieja me fe dien he nipu generalite ukihu lieto mieko morge shoko Mechü petela mu utse premier vo nu shoke Bazhakese petela Kire utse Thejasenuo yawe Kechanu Kephrü varakrabaje Tiche kepra redeja po pie kresara ti sojatia keja kimhedi ti shoza hanhe Kekhriengutuoya Kise ke bakeregi ke hukinu ke setua siro thevatie lavor ke hukinu Christmas la mi kepe ke bago petutuoya ukresara buvi musorhobadi ke pekropje di krotho kitsano ke kieseyawe Thekha Tsali Thursday Kerüsuo Kise Viphretuonuo bakere kenye ke tso ke chati baya ke jao mejidi redeja po jatsin he Kihuki ke sa tsike tu lam har ke zuko petudi ke chati batuya utsepra petebu vordi japu ke jahola ke penyo fiki ke krochachi di petikese yawe redeja po zati ke chati kise Viphretuonuo bakere kinye redeja se jaz ke chaki hutiunu ke tsike ne tsike bakola petudi ke chati batua Petebu lavor uke krimi ko la nipu kiu meje meloje di kiese yawe ke chati bapengu. Vor ke ze nipu zadu eno ke vidzenda mere assistant professor Shalom Bible Seminary nipu diese japu tsesetwa japu petela chaba vimus robadi lavor ke shonu ke pekroche di pete kiese yawe niko pije. Miakra fepo enoli Kevingutuoü Kesiezie mo pozego Kire nelie sidi jedo nipu diesevor ogoze kezaseketo ogo pastor Dr. Ruokuovilie bushedi putiselido.
Tie pastors mu deacons ko Kecha Tisoza u ABCC ke hupeteri tie pastors mu deacons mikola Kecha ke Thejasenuo u ke Pienyü mu u ko ke lu u lietola u ke Pienyü Thejasenuo ke pekrokeba Tisoza we mu sakim hidi u kuri jedo pastors mu deacons ko la Kecha tiputse Kecha Tisoza putse uko lieto sokosala ke Thejasenuo u ke Pienyü di ke Viphretuonuo uko ke Mechü Tsali pastors mu deacon lieto Kecha tie u ke hu yoko pastors ko mu deacons mikobu Kesedi Krista ke hu haunu japutsili ke vi hatokaza hai ke tsupo fedi u ke Pienyü japutsili ke vi puti ke vi puri se heko ke tsala u ke huri peje puti petenu heko lacha heko tsaka tefuya ke tsala u ke hu tsupremie pete peje u ke Pienyü bu zapie nyoko ke tsako mugi tse tiene ke tse Kecha mu Kekhrienguü puti hau pemudi tie Kesedi Liezietsu keja pastors miko mu deacons miko peteri Thejasenuo nyepu bu japie nyeke lugitse nye lieto zigi tsije ketze Kecha mu Kekhrienguü uko ke hunu chiki pastors me soru mu deacon me sera kenye Kesedi Krista ke hu haunu lietotse mu ke pesadi ke Krühidi japutseya har bizokemo uko lieto ke tsunu me hosaliro ke Krüme ko shiri ke ze ke Krühi ke khoyadi japum hato hau tsezowe Miakra uti uzari kasadi ke ze lietosoko tseze u ke Pienyü bu zasadi puti ke vipo ke vornye nyeri hatokaza hau lietoza hau fedi u ke Pienyü japu tsepe visa seketu seri u ke cha mu Kekhrienguü efesa ko tutedie kusoku kerepo nuno kerese aki Methasieü polwe lesutupie efesandu ke pelemyo ko tsidi uko kipu ke tse uke Pienyü temi kiekelie Diekepu uke Pienyü mikropo kiepie apostles mietse mikropo bu sheze ke simietse mikropo bu evangelist mikropo bu pastor tse mikropo bu mikapetamietse haidi uke Pienyü temi kiepie poke hu Thekerü ke tse poke hu regu ke tsala uke Pienyü hapro kakese mu hause pole pukese nguke meje no ngukelie hapro tadza ketse pole sedi pu mu hakimedi uke Pienyü temie kiekelie haunu pastors me bu lerke hunu lieto lietsetse deacons me bu lieto lietsetse mu hakim hidi ke petamie puri ke kriketse kiekelie haunu hapro Kekhrienguü ketze kapie poke hu tseke tefu poke hu kruketula uke Pienyü jasa mo hakimidi uke Pienyü temi kekelie haunu akirilie mbuzo shiri Pastor-Dikon zap mozo shiri yetopunu uke Pienyü japutsili kevi musu temeta sedi ntzekese japie ntzekese kapie ntzekese sunu dietom yetodi uke Pienyü japutseketse sunu uke Pienyü Krüprinunu uke Pienyü lietseketse uke Pienyü nkirilizo mo hakimedi uke Pienyü po uke meje teza kapie poke pelemie ko tsedi ubunu uke Pienyü uke kelie sedi utsekese lietosu tseketsenu Krista Diezenu Krista Krüprinu lulikevi uke meje kakese su se nguke mejinu nguke lieto
ngu ke mejinunu ngu ke lie ke kro idi po sedi efesa ko kipusa ogo hakimidi lieto chiketsunu patom hatsudi lugetsunu oke penyu sedi potemie punyu nyoko tsikese lieto haunu takipo pastors miko ke hunu lieto tsa mo hakimidi ogo pastors miko deacons miko haidi ugi mirror ketsa pastor mi Jesus ketsa morika tole sunuri Jesus morso ketsa chidi luya Jesus morso ketsa hai morso ketsa chatasedi kepu musakim yedi upetezo shiri su udzaki tuya ketsa tsa mo hakimidi ulie tomigi maria ketsa kemi Ukrtamie ukepetamigi Maria ketsikemi ukepenyo furi uko petegi Maria keshautse meta po uko kigilie uko ngumeje kesa kapi uko tsekesa lietosunu uko bunu kepeleke lu sedi luketse Krista joro liu sedi luketse su ukepenyo fe sedi potemie petegi pokemerer po su tuketse katolesunu uko ngulie Uke penyo fe akikili tui, uke penyo fe nkirilie. Uke penyo fe akipie pastor lietonu chikili kemye. Uke penyo fe nkiripie lietopunu. Hatom hatsupunu. Mbu tsiri nke lunu uke penyo fe zapu tsikete su kapie ntse ketowe. Hakimidi uke penyo fe ukikilie hauzedi uke penyo fe ke kuo nguke mejiri kasaya. Uke penyo fe po grace suri kapie nguke mejie ke tefuru fe ke kuo pasim hale we uke penyo fe kinu mirror uke penyo fe ki chayaro uke penyo fe su kapie punyonyoko po ke pelemiko pette ke lugi ke kruk nguke mejie kasaya ke tse uko susasi tie uko kezedi uke hunu pastors tse ya keja akezeko Tefuse katsukropo. Uke penyofo uko kikilie sunu uko commitment. Nipu Liezietsu di parte ketsa lietosunu. Me crosse ketsa ripeshila keto bamo ketsamie uke lunu shiketsamie prayer. Uke pelenu unia ketsa tefuya ketsa lietotsa ketsa haunu unidi lietotsa tuya ketsa. Ke hutsu shiri Lieto hautsedi anipu japutsedi ludutatu ketsa odoje opepikeli me prayer. Ogo kemasaki yanu vorliro kemasa ki yanu dieti diekho ketsunu. Kerenu ke sorotinu ke mejiketsitinu ke nikitinu ke zitinu papetenu zoshiri ngi dietodi tozotuo ketsa praketsia. Mohakimidi Kristazedi dietsi diekokelie. Putuke hupo tsuzo shiri. Puti petenu. Ke vinuri ke shun puti ke shunuri. Tenuke ni uke nitinu shiri tenuke shunu shiri. Ke chukel hutsuzo nuzo shiri. Ke take merenu zo shiri. Pol po dojepo pe pipe uke penyo fuke tsukimye. Anye pu lietsuto di parkeli me prayer. Uko ke lu. Uke penyo fu japie. Uke hu ketsa, tazake vi ketsa, jado sokori rakrakasadi, uke penyo fa tejie mu lito hakola nipu tejebawe. Hakakranu utatsani, hakakranu uke penyo fa kekro, nyoko chatasemo liro tsili kenzo ketsa, heko petegi ba, heko tatsa kenyimi pre deri nyoko. Heko ngupie nyeko nusetamo, heko Kekhrienguü mejie, heko bu lietotse ketsa, heko nitorf baya keja, hako rakrakasasadi, uke hu kideri ukriesi, kideri nipu pejisi di chedo bahuri di chedo tisoha, uke penyu fatejie mu uke hu lari nipu tejebawe. Hukibwa heko lietotse ketsa lesadi. Hichunyo me yopo, po krikiki, po pe yatsidi, po rakratsidi, po krize kapekroya kazakemye. Yoko, hichume zo shiri, yoko bu, nyoko,
ke hupo kiki shiri hyoko pe hyatsadi hyoko bu hyoko ke thedamudi hake hupo nuzo shiri nyoko ginu ke krumulia kaza hako halari uke hu tejie mu uke penyefe tejie bawe hyoko creatoria ke tsukola nyoko pejie hyoko varakraya ke tsu hyoko la chaya ke tsukola nyoko pejie uke penyefe bu lieto hako ginu pastors mieko lieto uke hu keze ke pekro ke tsu lieto hako ginu zapuza ye mutetse te rupa ke liu tse tiena ke tse uke tsamu uke mengu Paul tupi efesa ko ke tse kem hidi Krista ginu mikrobobu apostles mikrobobu shidze ke shimye missionary mie pastors mie ke petamie mi tse ke tefuya ke jamie tse mo hakim hidi uke penyufa poke hu rugu ke tse poke hu tse ke tefu ke tse mo poke hu su zemeta punyu Jesu Krista yasafa poke hu se Krista yasafa kete kunyepo Jesu Krista poke hu zeli tu di forketu uke penyo fe su pu mo su rekere goze bakete su tsakete fu se bakete Krista ke hu hau me hosaliro uke penyo fo mozeno Krista hau se Ketherü kete hau se pesu kete Sala Paul se tu pe efesa ko kete no popu se kete hau Diekepu idi popu Kristamo poke hu ke pero kete hau Diekepu pu seriousness su ba kete Tio ke penyo fo poke hu hau Kekhrienguü kete poke hu hau pu ni kete mu poke hu hau ginu pu zaye pi shitu kete poke hu hau ginu pom hato chitu kete poke hu hau Kekhrienguü mejia kete kemye Tie uke penyo fo poke hu hau ke family kasa tekerorie Kekhrienguü mor kesho ke pelemi ko nuri chepennesia mutio ke penyo fo haidi poke hu tekerorie kete Pastors me deacons me ko bu poke hu tekerorie kete ke pelemi ko bu utetsenu japutsiri poke hu hau tekerorie kete Krista poke hu zeli tuodi vor kete tisozau toli ko mochie pato hau japum hato hau tsidi tazu zotuo ke pelemi ko bu hato hau tsidi uke penyo fo japutsu zotuo mu ke pelem hato hau lieto ketsa hau polwe pusiketse Corinthian ko kenye Diekepu nu polwe pusiketse uke penyo fo hengu mejidi lieto hau tsunu di hehese sala hezikuta yamo mo hau lieto hau uke penyo fakinu ke krumulia kaza uke penyo fakinu ke tefungulia kaza uke penyo fakinu hasingulia kaza uke penyo fo Kekhrienguü ke meje Krista Calvary ginu ngu ke meje khakese ke jova ke liye khakese ke pele khakese sununu moliro pakki punuri temim hasim hale temim hoyem hokununu su chili ken zakete pole pu tupie efesa kutse mo ke medi efesa ko medi Corinthian me kutse mo ke medi Paul tupie poke hu ke tsike mi tie ke hu hauzo shiri Krista ke kroke kununu moliro pakki punuri su chili ken zakete Krista po chatanunu moliro Kethodie nunu zo moliro lieto hau chili ken zakete su timigitu Ogum hakatsuko lese katok lese ke prese hakatsuko lesenu me hosaliro hakatsuko tu tesoru kusoku ponunu tenyiki lieto tenyeke dakeli zepu mo hau puketse katolese va chaya gaza mo puketse hakwa hase diken kerie toko ketse shigetsuri pu mo hakimedi diken kerie toko ke dakeli zepu ketse kemi hakatsuko tu tesoru ponunu tenyenu me tenyeke dabie ke hu kroketse je tusetu ketse paketsuko tu tesoru paketsuko lesa hau tu kesaki me ho kesaki ke Jesu Krista shiji ko uko ke masarufu uko ke hunu vor ke lishe uko ke kroke ko hasinguli di
Uke penyo feza putse kete teme ke kra Jesu Christa pele lieda. Mu teme ke kra Jesu Christa pele kelie. Uko hatom hatse kete nu. Ma kete ko lesunu ngu kelie uko haza kete nu. Sami me fuko bu uya nguli keze nguli moda kete la. Mikrope panna par kete la nu uko su leshidi. How chipe visali ketu. Ke hu how Kerüsuo le ketu. Ke hu how chip po krikemeti le ketu. Uko temye ke vikropo. Rupfu chufu kete. Temye modernary te rupfu kete. Hasini kete. Hai kete kropo sapie. Tie ke hu kromor shute di uko mikropo kedalie. Mo hakimedi uko Pienyü kedagelie. Diekepu, Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Permanos mu Nicolas. Uko kedalidi uko bu lerdi kepelemiko ke lunu. Kepelemiko kepekro ke tsunu. Ke kruhi ke koyamorso ke tsa haulanu uko kedagelie Diekepu. Mu Greek medianu Dikon igeta hauliro. Hatiki responsibility uko bu tsumorso ke tsa sedi temi hako tsukesa suginu parsi. Pato kapie nun kapie uko pelekesa uko pesekesa lieto kapie uko bu tsumor keso su pato kakesa su ginu Dikon ketsu parsi mu Greek medianu Dikon iketsa minister more servant lieto mie Kephrü kesamie sununu par ketsa Diekepu mu hakom hatome hoseliro uko bu kehu Krühi ketu Krista ke hu timye krapar ketsunu ke pelemye krapar ketsunu ke Krühi kunyo mezali morsho ketse ke pelenu hasinu ke luzorelinu mori uko tikye pakesa ketsukunu mutie uko tikye mohoseliro pasje separda ketse lieto meya separda ketse sje se ke Krühi ke koyadi tie ke hu mezame zmorsho parta ketse tipunu vorketa mulie Uko Diekepu nu ke pusutu oliro. Lieto hau temeta ke hubu pututsidi tavuli ke vi. Smooth functioning of the church. Mori ke hunu orderliness. Mo ke hunu su putubali ketu. Su ke hunu krukrebali ketu. Ke ze ke vi pututsidi su hake hupuri bali ketu. Su lieto. Dikon ketsa, dikonos ketsa, lieto su ginu. Partu ketsa uko ketole sunu su ngulie pato hau mahoseliro pu responsibility kapie pelekese petokese pato hau jase pato hau divine duty uke penyo fakinu vorketsa nunna kapie puke hu kroketsa puke hu Krista yasafetsu ketsa puke hu su kroketsa tsaketepfu ketsa ke hu su mezame zesebadi Polwe pushekete puke hubunu. Hudamudi, Messamadi Krista vorkets ye katoli ketula idi. Pusa. Musu mezame zipie sakatso setali ketu. Puke hu Kerüsuo chatapia sakatso bali ketu. Su lietonu ke Krühi kete. Musu chili ketu. Su chisi ketu Dikon smiko lietogi. Bankete ogosu mulie. How me hoseliro ke hu mezame seba morsho kete how me hoseliro Paul dike susepo di pukese lieto jada kete lieto pu meshin nida kete lieto pu terhu nida kete lieto shiket pu terhu nida ke krilamon pato Krista ke hu Krista su kunye popuzele tu di vorketu su pu tu tsamadi Mesame zbadi potutsbadi kunye po Krista ke vornie shidi puzeke setu kete su pukese su lanum hatu po terunida kete su lanum hatu po kesu nida kete su lanum hatu po seriousness su satedepo suda kete oko mulivi Paul lesutupie Timothy kete Timothy Kerüsuo se tu kusokupo no kerse Uko pastors miko deacons miko kezem hatu tiki chemelie Kethodie hau predi keze Kechatsiya. Paul tupie Timothy tsukeshe. Diekepu
hau kethozo kehu puri kehu kefe lieto chenle ya kejao terum hato menguya sala kehu kefe mie idi po morkesho soko tuzo se jursa dikerdi kusuku keresenu siro dikonche menyokelie mie utavili di Krista Jisukita ukepeleunu tefu selia hato hau Krista kinu kevor ukepenyo fukinu kevor lieto hau po standard po keva rekiese mo hau po keva hau rekieketselanu po letubie Timothy chesakete po criteria group high morsho kete shiketsu group ri tupie basasa mo hau rekieketse kekrilamuna uko vakinye vaseke pusese kete kemie hau Krista kunye po yasau tsidi ke huzele tu over ketsenye su hatu ke pelemi ko meza seba ketse ke hu go seba ketse Krista ke hu siri subu Krista japutse ba ketse po over ke mochie ki zu muzunu po japutse ba ketse po kesu po intensity su pulie tosu se tede po su ketselanu su rekieta ketse Uke penyo fu zonunu kasakete, mesame zakete su kasakete, uko po lesu tupie Timothy ketsenuri mulie. Mipuri uke penyo fu kevau valigen zo. Po kevike kununu uke penyo fu hiekese kevasu valigen zada ketselanu. Uke penyo fu punyu Jesu Krista bu kalvari ginu su vasa. Su tsitsi tsopie temye tsese. Selanu tie muke meje lieto. Krista kinu nguke lieto su uko. Krista ke kroke kunu nguke mejenu nurubi su chili ke vi. Mutie lieto hau ke tsenu uke penyo ke kroke kunu nu moliro. Timi ke vi ke kunu nu su chili ke nzakete timi giba. Hau se ministry of grace. Nguke meje lieto edi polwe pusa. Uke penyo timi kekelie. Pastor-Dikon tsukete, tie pato hau rekiekete, pato hau jakete, ke krilamune, uke penyo fukinu, mukelie viekete la. Mum hato hau po kesu ke relenigete, pato hau po standard po kevau rekiekete, ke krilamune, uke penyo fe mesa po holiness, po mesa mietokete holiness, mo righteousness. Mutie lieto ketse haunu uke penyo fu po zonunu tsukese po kevakar kiesu kak pietemi tsukese Krista ginu ngukelie su nunu su dikens mie pastors migitu ya ketse musu tu morsho ketse su tu ketse lanu tie uku ke lunu ngukelie puti petenu uche umo utachini zo sheri Krista ke viu sidi su valituo kete su tamengudi hofaza kete sunye putik petenu temi ke lunu wrestle kesatu kete su ngulia powe hau pusa kete Corinthian ko kenye tute die kusoku tenye mu keraki pusa kete renyoli konu kinidze edi powe hau pusa treasure in the jars of clay Renyoli konu kinyu ze di polwe hau ze pusa. Mu polwe hau pusa kete po aprobie. Oko kasasudu. Kehuki puri hemo hau ginu Jesu seu tu fasitu ya. Di miebu hemo ginu Jesu hito keta mule ketu la. Idi polwe pusa. Kehuki puri Krista seu tu fasitu ya. The burden of holiness. Krista crossu su puti petenu. Heke luginu Krista japutseli morsumu. Hem hatom hatsa heke luginu uke penyofa japutseli morsumu kete su nunu tu fasitu ya kete polwe pusa. Mulie toketsu nuzoshiri hau kepelemie lietomigi Tumor kete. Uke penyofu ja vi mu mesa. Hiwe zomusmo. Uke penyofu ke kruke kungu ke mejenu motu aliro.
Paul pusa ke ke medi renyo liu nu le su nu kini ka jamputo ke tse mo ke puma ke lupozo de Krista ginu ngu ke mejengu le ke ta ke ni ke pele su se di u ke penyo felie tse ke tse tie li tomye ke lu nu zo shiri me hosoliro haidi u ke penyo fe jo ke vi u ho u ke penyo fe ke vi u se di japutsu to ke tse u ta tsni zo shiri Krista ginu tsipe vile to ke tse rakra mengudi se di li to tsi di hu tu ya ke tse mato tie li to ke tse hau me hosoliro u ke penyo fe jo mu pokimieto se par somor sho ke tse mu su sedi ke pele mi mozunu japutsu somor sho ke tse nun su bahuri yetomigi su tusia mu burden hau bhagatsalanu putik kranu burden hau nun hau ke pele migi yetomigi resetu ya ke tse su shiketsitiri mulia mo hakimidi tiogo ke pele metsidi Krista rasho ke ba che do tiso hakimi ke tsupunu relevancy how ke pele ke lu how yetomigi nun how tu ya ke tse Krista ngiri yetosu tu morso ke tse su menguya no Jesu Krista lepim vietseli di ke pele ke lu nu lu tu ke tse nke lu ginu mi bu Krista sili morso ke tse nke lu ginu matomatsu ginu Krista zatsu ke me yeli ke tse japusu mengusu nunusu bu nke lu gitu si ke tse u ke penyo fe nke lu nu zo shiri su mengu pastors me mu dikon me ke lu nu rebi su sedi u pele ke se viemo deri su sedi ke pele mi repete tse ke tse viepu u ko nguli vi chedo u ko pastors mu dikon me ko ka chazadi puti pe voba ke tse ke kiki ke midi sermon po ke midi ke pu japutsa ke tsu kikiri pakropo ke zedi lieto lietze yupo ke nyiri ke ze ke pusana musa ke midi uko chedo ke tske ba chedo ke shunu ke pekro ke ba uko mhapur krasasan ke tsu puliro tatsu mejizo shiri utso fanizo shiri uginu tsili kenze ke tse su situ ya zo shiri Krista peledi Krista ke krunu nurabi lieto hau tsitu ya ke tse zo ba u shiri udikens me ko ke luri me hosoliro uko ke lu me ho pede me ho penyu vosoliro treasure in the jars of clay renew liu nu kinyi ko ke mi ke tse u ke vito sedi u ke penyu fel yetsen ke tse umengusu uke lunu to sia ke tse uke vito kapie Krista japutsa sun ke tse hatom hatse ke krize tsia ukasakam tsia ulhito litse ke ke tsia deri uke penyofe japutsa ke tse hatom hatse nu uke penyofe japutsa sun ke tse mengu su sedi lutu ya ke ja ukusu mulivi putika kranu Pastor-Dikon isisiliro home visitation Kecha soko ugo zgi vor Kerüsuo mori alia tomyebu hakim hi ke tsatsen ugo bu hain ke tsa ugo muzgi vor Kerüsuo deriche do ugo rakrasasen ke tsupuliro ugo kikim hidi ke zedi Kristamonu u Pastor-Dikon ko lia tomyeko kruhi tsakete fupie lieto hau lieto kasapo Teru lietopo, lietoka zao ke penyo foka ke sahau, kiki midi hau nunu uko, ke zedi Krista zaputse pe visa litushi ke tse petebu seri rakrakasasana. Puti kropunu temye zo ke tse, when you ho tamele, when you ho criticize, mori zomu zolio mokatagori ke pupekradi shiketsatiri niya. Deriche do utse premier petebu rakrasasan ke tsupuliro pastors mu deacons me kori temye tsedi lu ke pumami predi lu Krista ginu nguke meje ke krungu ke liesedi lutu ya ke tse pol puse ke tse kimhedi renyo liu lu kini tu ya ke tse ko zepu ke se kimhedi
Puti petenu tatsuzo shiri Krista Calvary po shedi rilashiketse nun subunu umelunu dosia kazamie sedi zaputsazia we. Petezo shiri Kezova kelie nguke meje Krista kin ngukelie lietohau. Tsepe visa ketse sedi Krista zaputsepe visa ketse mengudi luzia ketse vie. Petego zoshiri hapuo umengu ununu kerheketsu temeta Jesu Krista krieketse Krista yetu krieketse Krista yetu unidi zaputsazia ketse viewe. U testimony renasa Dikens miko testimony moriki ke midi Diken ministry how no lershi ketse renasa liro mika crasheri miche ketse u fepetse ketse der melies krie melies miche ketse shiketse sedi u sedetse ketse okoser renalia ki diga ke krilamon ha okon ha ke pukese ke midi Krista ki nu ngukile pokhevasu recreator nguke mejiunu nu lietotsa katsu zomoliro su pokhevasu recreator katsala sokosa lepie miche katsa sokosa lepie akidi kiki miditsli to shikatsa sokosa vorteya der Krista kriekatsa pokehu kriekatsa ukepelenu unikatsala sokosa vapa party lietosu tsekatsa ukepenyo faza putsakatsa haunuto sazia Diken melie tome hosoliro peteri voluntary a Krista kriya a Jesu Krista pelede sala a Krista lietsele vitu oliro po zaputsele vitu oliro idi party zaputsazia katsemi prayer Krista ke hu lietsaya katsa ke krilamuna Krista kriya katsala ne ke pukese ke mi omhato ke krizo shiri Hatom hatsa ke tse tsiri luzia so shiri utiker ngukelie petesedi uke penyo feza putsetu oketse udodze upepikile mie ukoe kehu nye tsaketse kehu mitsaketse kehu no ketizeke patasher dali ke viko mehor Kerüsuo maya ketse ke fesilie redali ke vi ke vuke budali ke viko tsekemeze nekete sebaya ketse Chata sebayaketse. Muri hake boom hake verb hunyu ho ke hubi ka tatsowali ke vitikonu. Krista ke hubi ke mekuwali ke vitikonu uko ke ritienu tsedi suko tsekemeze ke hu tseketefu seba su menguva seba veve sebayaketse litoke zapo. Diken tseketse lito haunu putike kranu ukikru vawadi Ukikru hato kepekro ketsuko sacrifice vawa ketsu pututuri modadu mukishi su sacrifice sadi yeto chizia ketsa ke ukiki tiet hadi chimelie nguya ketsu potsemeta ukikru ze vorto ke lau utike krida ketsa ke zeler bhaget tiri ngure pida ya ketsa su hato hakim hidi morim hatom hatsupunu tandi yeto chizia ketsa shigetsa ngule vi Puti petenu uko ke vito sedi uke hukro tsakete fuzia ketsa lietopo. Ba wisheri lieto hause haiketsa pu idi puri levinye ketsa leta. The silent empathy. Si zi zodi mi tsofoko mi nushoko mi kereko renepie ugitsekeli. Kapye ugi jizodi filaptsezo kete ugi pelizo kete deri mibue uginu tenukelio mibu uginu keni mulia kete yeto bo the premier kete kene upi mesikili ki unusukili ki tekratsa baki ke shekeze zekesedi tenusu baketse tiki muri keka zekese Ukepeleke lunu ukevu mori kikrunu rever bief bagata mori nu fenuye badagata hakono vodi si di renakelie upiu uzekazap fesakata ledi upeku fesakata
su thanu thasa kecha renelie pielie di kemekridi oke luginu su khapie upie potsadi kristaki mehimelo kecha oke penyofuki skakro chadi sokosala kechatsabaya kecha the silent empathy kemeje upie mesizo shiri sikimidi lieto kristajapu la dosazaya kecha Thejasenuo mie mistera kenye kabahako uke penyofu uke luginu Thie uke hu tsakatefu krosebaya kecha hakola uke penyofu thejie mu uke lula uke penyofu thejibawe harabizo komo ropferunu spiritual warfare ropferunu zoshiri ke humetsu uke monu zoshiri kecha metsa mehimelodi su kesazia kecha puke hulanu pununudi parzia kecha dusazia kecha litowe ke hu pocha kecha nu ugo peteri hato haunu zapumia tseprelivi musu zemeta litosu tsketefu kecha litosu khoya kecha litosu la kechatsa kecha lito mato matsa hakola uke penyofuki ubauzunu zoshiri ukitiki nuzo shiri udikens mikolari kechatsaba kecha hakemi yesepo hego lieto cheketsa haunu Pastor-Dikon lieto cheketsa haunu ukehu kachaka kro semodi hakibunuri tsilikenze ukehu puti petenu hego kro hego la chabaya kesakemi hego ke kro ke ko muke meji hako ukehu kinu merer mu hego la chabaje ketsa sedi nyego ki chaya Joshua lessonu ugo jedo ka tolesa ka prefer prakasa ke midi telie to ka cha haunu hakereze ke sezotuo dopi ze ke sezotuo tie ugo secular threat tie kizu ugo penne ke cha kizu ke pelemi ko ke vu ke cha hakwa remimi kramimi shezuwe dero ke penyo fubu ke kroke te fukasa Oke penyo fubu hasi kasadi tie kepele haunu thalidi kepele hausedi oke penyo fuza putsa oke hu tsketefu oke hu kro kepele me ko chata tsketefu pie kepele ke lo haunu tsuzota krista ke vorto ke oke penyo fu nkiliede oke penyo fu sedi patsabade tefuli ke kepele nu unili ke uke penyo fu ginurubi chili ke vizo mu uke penyo fu lieto haunu uko ke hupuri kro tsake fu sudo jedo uko bahushiri udikon smetsia ka jako la uke penyo fu ke lu uko ke lula uke penyo fu teje pastors mie akaze ko la shiri uke penyo fu teje uke hu nyoko peje baya kaza nyoko lieto lanu uke penyo fu tejeba ya kaza nyoko ke vito sedi uke hu kro tsake tefu ba ya kaza zasi ke tsuyopo tsupie chedo udikon smiko pastor smiko tsne nyoko pejiri nyoko share haki thalidi uke hu metsubu uko la ka chatsasa shiro uko hakatsuyopo uke hu zanu ke sepie ka ba haurise ke tsukili tsudo nyoko pejiri share haki thalidumo ugo pesonu tetsemere ketala hakiha tadadio Ulie tomi ko tije tigo prebeka zasedio enovila kile home dos tije ni kinye di theta sedelie cheke zole totseba enoli ke Viphretuonuo Kesiezie masa tije ni kinye di Kire theta enovi pralhu Kesiezie Jiryukra tije ni bo Kephrü di theta theta eno nisakuzo kromo Jiryukra tije ni kinye eno Ruokuovilie Kesiezie masa tije ni kinye di die eno ni Krüta shokrie masa tije ni kinye di die
enoli nizole kedichu masa tiche nikini di die enoli konyo belho tiche nikini di puo enoli razutuo pien masa tiche nikini di die enoli tenukrie kesiezie dos tiche nikini di mepfe eno vitsuhu Liezietsu dos tiche nikini di mepfe eno tepusen Sorhie dos kra tiche nikini di mepfe eno vivor Mechü Tsali tiche di mepfe eno dushezo Kire kra tiche di mepfe eno medolezo Kire kra tiche di mepfe eno rukosazo satse kra tiche di mepfe eno Liezietsu kera tiche di mepfe po eno Viphretuonuo kromo posedeu tiche di die Petit groupe rali lawadi tiche di mepfe po kera krese de lalie eli kesonyo ruza kera tiche di mepfe po eno Methasieü keretse tiche di tepfe petit groupe rali lawadi kera kra tiche di mepfe po eno Liezietsu mere kera kra tiche di mepfe po eno Ruokuovilie mefo kera kra tiche di mepfe po eno Liezietsunuo Kerüsuo tiche di mepfe po eno Thejasenuo Sekhose Kerüsuo di mepfe po eno Krüta pien Kecha tiche di mepfe kenye eno Keyelie ruza jadi di Kire kenye eno Ketholezo Liezietsu jadi di Kire kenye eno Kekhrienguü zevitse jadi di Kire kenye eno Ruokuovilie Kire Masa nikini di tenye, eno Ruokuovilie mefo jadi nikini di Kire kinye, eno Ruokuohezo shohu Kerüsuo nikini di mefo kinye, mu eno Kekhrienguü Sekhose Kerüsuo nikini di mefo kinye. Uko kezedi Pastor-Dikon skola kezedi Kechakechü, uke Pienyü fubu kepele Kephrü Hasi, sedi uke lugi tsuchi ketsu sedi keze Kechakechü, siro uki kru unyunyo la kezedi Kechakechü, uke Pienyü fubunu bukino kevor Sorhie Kecha Thejasedi udikon smikotsu upastor smikotsu che ketsu uke humetsu bu chedoti soha hekola kezedi Kechakechü ya uko kezedi peteshe talidi metsu Kechakechü me. Go Kechakechü. Hallelujah. Kechie kemesanyepu, Kekhrienguü kemezie hapalam pejewe. Anyepu no japie heko tsukese. Heko nyepu heko kevike kununu lieto hauchele keto heko gitumo. Kechie kemesanyepu no japie tie dikens ketsu lieto haugi tsesije. Nyepu heko ketatsumyezo. Shizo shiri nyepu pol busu ketsu kemyedi. Heko renyu liu kinyipu to ketsu. Su sedi nyepu heko kelunu Krista kalvariginu shedi rilakeshe. Nyepu hau hapfdi nyepu zaputsu tu yaketsuzo. Yego ke Krüse moliro yego ke vike putu molie non kinu ke form hasimale ke tefu ke nikapie lieto ke chau gitsuche ke krie ke mesanye pu apu Jehova non me jedi tienye pu japie ke grupo po ke tsunuri tsuche japie tienye pu dikons me ko ke minyu shiritsa dikons me ko ni fu ni ko shiritsa pastors ko ni fu ni shiri ke minyu shiritsa Uki krunu japi uninyo shiritsu kesatsuche. Kechie kemesanyi pu apu Jehova. No yego krihisa, yego ngumejesa. Yego tsukate fusumotu oliro. Yego kitipu sedi injaputseleta. Yego pi jemesamowe nipu. Yego kepu mamiwe. Deri no yego krukesa. Yego ngumeje keseginurabi. Yego injaputsele ke vizolie anipu. No ngumeje di yego krusa, yego Kere goze tu liche, ke kike me sanye pu tie, teru li topo nye pu, mato ke supo, no sedi ye
예고 베세벨레스 아니 부 농구 메지디 예고 크리히스제 예고 겐니츠 페크라스제 예고 츠카테 푸스디 예고 부 게펠레케 루누시리 게펠렘 하시리니 이즈누케 룬 하심 할레리니 게테푸리니디 예부 조슈아 케미디 테푸디 예부 자푸츠슬리 케비 노케 크로케 쿵구 케메지세디 예고 케 루기츠제 예크게 마산예 부 예고 게 크로 세몰리로 예고 게 비게 쿠프 아멘. 오고 디콘스고 파스토스고 타솔리디 오케 후자누 게니 자시요포 츠페 케츠 케투수 부티 셀리도 부 베지웨 Methasieü japo tsali botsebe nipu tselalena tsali khu Kekhrienguü Thejasenuo tsali khu Kekhrienguü Thejasenuo tsali Krüta nipu she poti selalido Kecha
Pastor-Dikon ko sanu babu Kerüsuo Tsali Aniepu chata mechito Aniepu chata mechito Aniepu chata mechito Tie pastor go mo dikon go tisozao zedi ukehu hego krigesla ukehu bejeho musiro kechanu hego varkra nigo tiedienu hego tsekethefu hego ya piesito ya gejala ukikru bejeho Vorketo tigonori hego tsekethefu hego la chalavoketo meredi tefudi hego leto chalavodewe Jedo kehuki Kechakechü eli keni Sachü mo anoli Ruokuovilie Kecha Siro kehu tililiro pastor go mo dikon go petebu basdi Ruokuovilie kepekrola keto sedi kikiesia Telano kezedi Mechü Tsali Kecha Tsalalena Nipu jedo Ruokuovilie sedi nipu ki umejemelolie Ugo kikru kezedi hunyehola Kecha Tsali di ugo kehubu potela tsili doe Zapuzaye Ketherü Felikes Penyü Mpejewe puti kevi haukapie hego tsidi hego bu kezedi Anipu no chabi hego tsegese gorakradi Thejasenuo kevi tikabi hego ketsla Kethejasenuo benziawe Kekhrienguü Jehovah puti hauzedi tie nipu hego bu lietho ketsahanu Pumare ketsa lietho ketsahau putar kre ketsa herkra kesala kesla hego Kethejasenuo benzia Kekhrienguü Kehu hanu nipu kikru hanu kepeleme kekra kechanu hego shitha kechanu hego tsekethefu thaya kechelanu nipu hego letho tsliya kezaje nrofe tisonye hego tsekethefu hego chathaya kechala hego Kethejasenuo benziawe Temiezo ketsa hego kevike kosedino anipu Liezietsu keto femeru dere anipu hego budum Kinu ke vor ke kro kinu ke vor mu ke mejeu sedi hego mhatho tsisi thaya ke zakola ke Thejasenuo benziawe hego anipu hego shatsa mahorano hego tsi tsole mo ke tsrinyiwe no suno hego ke chova se hego tsiche mahono meto ke mhetleron zabuza yetse ke letche va fata haula hego ke Thejasenuo benziawe Kekhrienguü Jehovah ke pelemi go bothie anipu No chabie hego ketsu no hego kepenyo fatsidi hego chathaya gesha kradi mhotsino nrashodo di kevekrola kelela Kethejasenuo benziawe Kekhrienguü hego tie kehu hanu liethomi kola Kethejasenuo benzi ukelhu kage salabie jenusiawe non thua hego Ruokuovilie sidi hego bu mhatho Liezietsu hanu hego nikosa tefu gosadi Diekepu kevino hego chathaliche bavado hanu kepeleme ko lerdi keze kepekro kelekimhe hego ke koketse ke pano ke Krüta hego se sito ke letsa mu apo ke kruhabu ke hurapo tori konye hola cha konye horakra todi lavor ke sekeletsa che di Jesu Christa zanuki mejemeloyawe amen